User in your channel started recording. Musíme tie lepraky, mu to oklope hlavu, jak nedelnejšie rezne, ty vole. Mu to tak vyklepem. Čo by ste chceli odkázať ľuďom? To vyklepem. Teda máte ľudia v piču! Rozumte sa! Rozumte sa! Ty vole. Ty zhoríš, tvoja rodina zhorí, celý zhoríš, ty čurák. No komu tam beše ten čierny ten? Chceš je? Ponoro, To iné spojná, alebo BD príde a nedelom stáva. Ty vole, neplač. Au. Nadzvuková rýchlosť. No neviem, ja mu... Hej! Peggy. Rozíte sa! Vender, opýtaj sa u vás na Tensku, či niekto nechce kúpiť Borderlands 2 s Teamkej. Oni tam všichni paří jak reknuté. No, tak si to niekto môže aj kúpiť. Podporiť To vývojárov. dostal k tomu kompu? No, zvýhodnená cena 25 €. Že ste to vy. Buď tady. Ináč Živovi to dávam za 30. Sedni si. Sedni. Sedni! Unmuted. Šarku Microphone lídej. activated. Míšo? No, čo A môj? nepředjeli tě už třeba? Čo či má? Nepředjeli jakože. Tomu ver, že ma predbehli, ja ich pozabíjam všetkých, dojdem. Ježiši Kriste, ty kochotko, však na Trabante si tu jazdí a ma dáva. Idem si nalepiť nálepky na to. Tak kanček, ja to mám také mrežované. Podaj vy, tvoj tatko si vyfajčil kar. To som teraz narýchlo vymyslel. Ja viem, že to tak je. Ja to nevyužijem a usedem si do zeme, to je strašné. Co? To by som neprečo, keď som si ustral do zeme, ty vole. Nepotrebujem ani subwoofer už. Jo, tak nevyužiť Ty prd si ustral do mikrofonu a ustral si místo toho do To země. však ja furt sa len do mikrofónu. do zeme. Poď sem. Oh my god. Kde jsem se Sem, 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 sem. Šariku, No, Šariku mi zdvíja telefon. je to späť. Ja som taký kekec, že určite nalepím na krivo tú nálepku. Aby si sa náhodou neposral. Tak Mišo, aj ty lehom, keď chceš. Tak ja ju chcem. Ale aj hoci, aj keď nemám tie komponenty vonom, ale dám si to na Peggy, mobil. poď sem. Lebo som čo? Frajer. Na mobil. Powered by Asus. Já to mám Full B Shapir, vole. Dobrá. Je nejaká indická Ne, telefónka. Radio Graphics Neviem, AMD. či to je vôbec ona, že? Nálepka, lebo ja to nejde odlepiť. Či to je len taká kocka Co to je na magnet okrase. na ledničku nebo co, vole? Čo? Magnetka Magnetka, no. na chladničku. Počkaj, nesmej sa, čovák. Není. Kto by to bol povedal? User Jaj, in your on ma channel eliminoval. stopped recording. Ty čurák, jeden nejaký Ruslan z nejakej onej do prdele, by som ho zabil nožom. Ruslan. Nejaký Zlatokov obecný. Daj by si zhorel do rana. Až tak moc, Bender? Až tak moc. Už to mám odlepené. Ty vole, zase Já bych ma si šel sundale. zahrát, kurva, nějaký zón poslal, nikdo neodepisuje, to piče.